sura kaasin sini ergatti fayyadama shaayii raddam bifadhaati itti fayyadama ኦሮሞ ረዳ ነማ በሄ ኖርማሊ ተይከሰ ጅራ ጉዲ ከነ ደገሰኒቱ ሪስፔክት ትደራረጋለህ። እኔ ጋር ምግብ መጥቶ ሌላው ሰው ገረብራቲን መንሱር ጀማል ማን ሂዳቲ በሄራ ያ ኢላጋ አይቪር ረገሬ ዋን ሄዱ ዱበት ይጀር ሜከ ወሊላሉታ ኦሮሞ አርጊተኒ ሙቤኒ ዙልፋም ወላሂ እርጉዝ ነኝ እንጂ ወላሂ እርጉዝ ነኝ ማሻአላ እንድን ነው ማከመከሚን ፊኔትና ሀሌሌ ደሚ አይኒ ተሌለምት ያደራ ኡሌዳኒ መማሊን ወሌለምት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمال كفون هردفتو تاف كبجمتو أورو الشو أكم نافذر زنجرني عافيان أكم زينين جرا هرجع فيديو كبرات زيني دي بيتنجرا أكم بيكم فيديو ببار سبشان نسيسو أني كترين كيسني قاسم بوار سودا فوان موسمون كان أجندة تاني سوشيال ميديا كان را أدي ماجران ولتك بدي سيني في تنجرا ديكو سنرا برينتو يسوبيلا مويه چارا أجندة نيس بدان جيرو ميزيكا إسيني سناير غازن نانين لجيسن مؤمن فاطمة አንበሩ ማልታተን ናን እርግተኑ ቪዲዮ ከሶላ ና እርጉን ደገት አንድ ኪስ ወሬን ወር ቻናል ይቀራታ ሐራዋ አፍተን ቻናል ይከን ሰብስክራይብ ወራቲ ኦኒኮ አችማን ጎቹን ደገቲና እንድ ኪሰኑ ቪዲዮ ከነ ላይክ ጎቹን ደገቲና ወሬነ ያደነ ሲያዴ ራምና አንዘላ ኮሜንት ጀረቲ በሬሳ ገረ ቪዲዮ ገረ ወሩ ዘልቀባት የሩሲን ጓ መንሱር ጀማል መናይዳቲ በይዝራ መንሂዳሞ ዋን ሄዱ በርሲሴኒ ዝራ ኢሳ ወልቀበዘ ኤደ ላይቭ ረት ዋን ተኩ ዱበት ይዝራ ሜ ከወሊ ነገፈኑታ ሪስፔክት ትደራረጋለህ። እኔ ጋር ምግብ መጥቶ ሌላው ሰው አይርበውም ሼር አድርገህ ነው አብረህ የምትበላው። ብዙ ሰው ምናልባት ታስሮ ሊሆን ይችላል ግን የእስር ቤት ኤክስፒሪየንሳችሁ የፖሊስ ጣቢያ ሊሆን ይችላል። የማረሚያ ቤቱ ግን ትንሽ ከዛኛው ወጣ ያለ ነው። ለምን ማረሚያ ቤት ስትሄድ ልክ 12 ሰዓት ወይ 11 ተኩል በር የሚዘጋው። እኔ ትንሽ በጣም ያስጨንቀኝ የነበረው ምንድነው 11 ተኩል ላይ በሩ ሲዘጋብህ ይሄ ክፍተት አለው በሩ እና ሽቦ ነገር አለው እንደዚህ ብርሃን ታያለህ። አንዳንዴ 11 ተኩል ወይ 12 ሰዓት ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ አጋጥሟችሁ ከሆነ እና ያቺ ጨለማ እስክትጠፋ ድረስ በሩ ሲዘጋብህ በጣም ያስጨንቃል። ጨለም ሲል በቃ አይምሮህን እስር ቤት እንደሆንኩ ስለምታውቅ ወሬ ትጫወታለህ፣ ትቀላለዳለህ። በጣም ብዙ ቀልድ የሚያውቁ ልጆች ታገኛለህ። በቃ ትክክለኛ የከተማ ልጅ ታያለ፣ የገጠር ልጅ ታያለ፣ ቶፕ የጨስ አራዳ ታያለ፣ ምንም ደግሞ ማያውቅ የኔ ቤቴ ታያለ ታገኛለህ እዛ ውስጥና ግን ደስ የሚለው ነገር ከእያንዳንዱ ጋር ትምህርት ትወስድበታለህ። በእውነት ወንድም እህቶቼ እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር በጣም ቀላል በሚባል ስተት ሰው ወንጀል ይሰራል። ቀላል የሚባል ስተት ማለቴ ምንድነው? ትዕግስት በማጣት ቀላል ትዕግስት በማጣት አንዳንዴ በጣም ከአይምሮ ውስጥ የማይወጣ የአንድ ልጅ ታሪክ ልንገራችሁ። የሆነ ቀን የቀን ጎዶሎ እንደሚባለው ምናልባት ኤግዛክት ታሪኩን ከነገርኳችሁ ሰዎቹ እየሰሙን እንዳይሆን እፈራለሁ ቤተሰቦቿ። ከቤት ትንሽ ማምሸት ይፈልግና እራት ሊበላ የሆነ ያው እንደምታውቁት እንትን የሚደረግበት ቤት ይሄዳል። መጠጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ መጠጥ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ የተጫወተ እያለ አንድ ቆንጅዬ ልጅ በሆነ አጋጣሚ ትመጣለች። ቦታ አይጠፋና ከሰው ጋር ነው የመሰለኝ ነው የሚለኝ እሱ። ከሰው ጋር ያለች ነው የመሰለኝ። ቦታ አጣችና እኔ ጋር መጣ ቁጭ አለች አለ። አጋጣሚ ሆኖ እሷን ብቻዋን ነበረች። ተዋወቁ፣ ትጫወቱ፣ ምናምን ተግባቡ። ከዛ በኋላ ያው ግንኙነታችን እየቀጠለ ሄደ ማለት ነው። በዚህ መሃል የሆነ ቀን የቀን ጎዶሎ
ቤት ቁጭ ብሎ እየተጫወቱ እያሉ እዩ እንግዲህ የደቂቃ ችግር ምን ያክል የሰው ህይወት ሊያበላሽ እንደሚችል የደቂቃዎች ስተት የደቂቃዎች ትዕግስት ማጣት ምን ያክል ህይወት ሊያበላሽ እንደሚችል የሁለት ሰው ህይወት ነው የተበላሸው እዚህ ታሪክ ውስጥ። ቤት ቁጭ ብሎ እየተጫወቱ እያሉ ትንሽ ይትናደድና የጠርሙስ ነገር ነበረ ይመስለኛል እንደነገረኝ ከሆነ ጠርሙሱን አንስታ እንደዚህ ወደ ወንበሩ ላይ ስትለቅ ወንበሩ መስታወት ነው። ያው ቀኗ ይደርስና ያ መስታወት ተሰብሮ ይወጋታል። አሁን ካሜራ የለም እዚህ ውስጥ ልጅቷ Egaa akkuma argitan Mansuuris waan tokko asirratti dubbatee jira jechaadha. Namni mana hidhaa gale egaa waan hedduu baratee baha. Mansuuris akkuma sana egaa gaariinis, fayyaanis, araadaanis, faaraanis achumatti wal gahee waan baay'een irraa baradhee jedhee dubbatee jira jechaadha. Kana irratti immoo ergaa isaarraa immoo waan xiqqootu sabrii hin dhabinaa, waan xiqqoosiit balaa guddaa keessa isin galchiteedhe waan tokko illee asirratti nu kaasee jira jechaadha. Waan hedduu irraa barannaa baga nagaan baate si jaallanna sin jechuu barbaada. Mansuurii yoo ilaalaa jiraatti si jaallanna jechuun barbaada. Bara biraatiin immoo maaltu ta'aa jira ammas? Ansuura kaaseen isin ergaa itti fayyadama shaayii irra danfifadhaati itti fayyadama. Turumbaddu geetaan qoosaa miti amma na samuuna kana argaa arta miti biiftuu daabboo biiftuu shaayii itti danfifadhu dhugi. Isaayyuu shamara taate gaafa shamara jecha akkana daabboo biiftuu bahe kinu akkana godhu kinu itti asirratti shaayii itti danfifadhu dhugi habiibti kan biiftuu gaanfa qabaate kan ija qaba jazbaa'ullaa. Anga kana ilaaluun sin jarjarsa yoo ta'e ansuura kaaseen sin erga yookiin immoo viidiyoos yoo barbaadda viidiyoos ni waraabee sin erga itti fayyadama mina gabbaanyine narraa kuttamoo bakka jiruu kaastee asirratti ol baasta anko akkuma bakkuma kan kee jirtu jirti kan kiyyees akkuma kan kee jirtutti jirti tarii ኳሊቲው ከተለያየ ነው እንጂ ቆሻሻ Dullati, of course, dullati. Beeftum, nititi harrensum beeftum. Also, they sengesis to injerebaran. Any beeftum come a little yet hanasha to tanash not the social media like. Also, make any barella. Tick. Kotosu case and eating that tinkun. Turumbaddu qoosate geetaan inni kana lijaallo kanaafu tasgabbaa warri addunyaa nasirratti sinitti naannofti jirti takka warri dhiiraaf jettee yeroo 4-5 asirratti amantaa kee jijjiirte warri waggaame intalli reefu ganala dheengadda biyyaa baate sinii galte biiftuuni rakkattus namni haadhaaf abbaa ofii jaalatee miti kan dhabu rabbiin hireedha. Egaa akkuma argitan asirratti maaltu deemsisamaa jira maaltu ilmoo dubartii qabduun qaba bar kan biiftu gaafa qabamoo kan biiftu areeda qaba Sanuunutti dhaaddatti ijoo gaanfas qaba hareedas qaba kan kee wanti ni dhaben jiru. Sila maa gannatti gadhiifte bakka sarchiisa dhaqaati daabboo biiftuudhaati. Barreessaa laalaa abbaa daabboo biiftuu barbaadan jechuudha. Yoo isin baasuu immoo haa jedhaa ofeetan. Dhumatti haadha ijoolleen haa dhumattuu dhiisaa. yeroon kana laalaa Oromoo maayinni isayyuu baasanii ka'anii numatti deebi'anii ka'umu maaltu nu dhibe amma ko normaalii ta'eeraam yeroo duraallee akka tokko bakka yaa safuun badee midhaan wanta argee jedhamee namni akkasatti akkam of salphisa waan argee jedhamee dubbatame amma immoo kan isii kanas bahee kan isii sanas bahee kan isii this normal man
ያው bareeduma kana akkasi beektu miti bareeduma kun wanni arges normali ta'aa dhufa isinii galee kanumaafi tokko tokko maqaa amantii balleessuudhaaf kana danuu laaluun barbaachisu garuu warra akkas gootan atu ijoollee akkasii walii galamee riipoortii irratti godhamee yookaan immoo haala danda'amuun eenyu akka ta'an osoo qoratamanii adabbiin gahaa ta'e irra qaqqabee gaariidhaan jedha hedduu waan hedduutu kan nama jibbisiisudha jechaadha meefati aan uffata usii eenyu meeqan keessantu beektu maa akka nagaraan kan kee guddaadha yeroo kushinaa keessa deemtu mindinoo isti wallaahi urguz ነኝ እንጂ ወላሂ እርጉዝ ነኝ ማሻአላህ እንዴት ነው ማከመከሚን ያው እሱ የመጣው ሰሞን ባሌ መጥቶ ነበረ ቻቻ ፊንፊኔቲ ና ሀሌሌ ዴሜ ከሰቡበት እና ከዛ ምንና ክሬፈቴ ካ ረገ ኦልፎፍቴ ዴ ምንና ክሬፈቴ ሜሻ ኩኖ ሀዊ ምስካሪ ዳከን ኦልፈደ ሀዊ ተማም ምስካሪ ናት ና ሌሌ ዴሜ ጀትታ ወላሂ ሀሌሌ ዴሜ በቃ ና ኦልፌሴ አኒስ ዮ አመን ኡፌነ ፉዴስ ዲሴስ አይ ዶንት ኬር በገሙጭ አይሰራ አርጋ ደሙጭ ማይሰራ አርጋችሁን ፈ ሱ ችግር የለበትም እንደዚህ አይነት ነገር ግን አና ተወከስተ ኒካ አርጊያ ሀሌለሙ ለበጋ ሀሌለምቴ ማ ጎኔ ረቃዲ ዳን ጎኔ አቱንም ቤኪን ጎኔ ወላ ሌለ መለክረቲ ነመን ሀሌሉኒ አከሳ ያላሽ ያከስታን አባረ ዱል አሪፍ ነው በሐላል መንገድ ማለት ነው ያው በሐላል መንገድ ጥሩ ነው ማሻአላህ አንኒና ዲበ ማሊና ለለምት ቆጦ ዳና ለለምት በማሊና ወሬና ለለምት በማ ijoollee sabiyya akka kooti waan barsiisinaa sin waan taaneen barsiisinaa oromo maayin ijoollee sabiyya ijoollee sabiyya akka kooti meeqattaa ilaalaa viidiyoo kana ammoo maaliif waa barsiiftu gaariidha akkasni gaariidha oromo waan jennu sinii gahe mubeen immoo kan jalqabaa isaatii moo maaliif akkas nutti daneesse qoyyaa Shamihimen kamisa waan ati naaftaate rakkannaanni rakkate gaddinaanni gaddite obsee koo beektuu koo yaa goota jaalala naaf jiraadhu malee maalan jedhaa sidha. mubeen sikoo ifaan jaran maaliifu ato ilmoo danuu qabda akkam akkas akka abbadde viidiyoo miiqatama gadhiise waa'ee kana maaliifu viidiyoo naaf qabdeef kan fakkaata sinutti isin baasisin gammachiise yaada keessan koomentiira dubu gochuun nagatina haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oro Show bye.